Surrendered militant members of the ATTF and NLFT staged a fresh blockade on the Assam-Agartala National Highway in Champangnagar and the railway tracks on Friday, pressing a 7-point charter of demands. They warned that if the demands remain unfulfilled, they will escalate their agitation by launching a blockade in the Churaivary area. Marking 2 years since their formal surrender, former members of the NLFT and ATTF resumed protests on Friday, citing unfulfilled promises by both central and state authorities regarding their rights and demands. Protesters staged a synchronized blockade on the Assam-Agartala National Highway in Champangnagar and the railway tracks in the Birgudas area, declaring that the disruption will persist until the government provides formal assurance to meet their demands. Gobangan borok kok silsai tongo nono mane rangri rok na woi obai ke thokai tongo nei obai ke bodolin ei noi ko bini prum nai de ei ko nai de already bini hi nai de oba hai ke 68 ni dora tai tongo hi 68 deka kaya eglo 30,000 na tongo ang tai basuk tai proman nang media ne segang phunung nai oma jotona online renai se kaisa thai ai ko ngarang nai de jotona oma hai bosor pata na tining phunung nai ga gonta hisab lai thanai takuk tai bukhura tabuk bodol sei bodol ning to abona sawo abo kintu kanti marang kai porimolni foreign secretary india government na agreement khebro bini tongo o foreign secretary ni bon thangoi ang nijer baitona collection khai maro e ko ang case file khaijak nai de ko ang case file khaijak barani mangoi hoita oina kelenkari ni mongang case file khaijak tai tongo ang na phunung nai ang kono dina borong na mitha bathi khaigla ko ang boina thokona thangla ko tai ba anera sara list tongo kobang mano obai ke cheng bai cheng ta ke sining lalia takuk tai bukhura obani jawab na redai ang ai ke na bukhurang ti japadik ana na madra ta bedai ang nang ni baga jidin ang chamani tonggang kai ang oma ke case file de khairu kamang na ang khade khairu na sade ang jidin sotikare rang nai chawang kai ang oma case file de khairu no takuk tai bukhura media nang buji de please je oba hai press meet khwani rong abar na jejana ke ani mo kauksil cham ani monga jejara oma ke hamia madra khlai mani oba nga porimolni yauk tong o jaga wa porimolni dagi mong bai ani monga hamia khlai na nayo bra keno karone bom ten kai ang borani ageso borang na ang overtake khaibo ang ke bono overtake khaya jotono pal khaya cheng sanlai nai chini man thaina cheng tiprasana cheng phiong na ni bagai joto borong na cheng khorang pal ke cheng mati salai nai tini ne obone karonoi tini ne khatai ko obo kaisa bara ke boda khai malai phiki ke bo cheng bai malai phaya ko chengna kaisa notice rega message rega chengna dosta wa chini already CM sir er bora tribal welfare director sir bora be cheng malai na na mi ya wona message rega bora kaisa notice renai bora ni notice ni madhyam ya boba ke swijak to oboni solution na sajak nai tomong je ore nang nai jidin kokthar jidin koroman tongkai kai cheng ya khakalak ke norok je ti cheng sara dine en unlimited debt cheng chabak chaya nongbo nongli ya cheng tini ni hoite je chini selection ongya sak mendura ria bana tongtho ora bana cheng atok nai barak joto to tong barak joto to ora ni konar apro cheng mendura atok nai chini selection ongya kai tini bai kai dui bar kala cheng no ta ke ta hin saka barang ni pe inquiry khai di o inquiry khai di ya jejara prosonjet Mr. Prosonjet nang jawab marna hai aap log jawab dena padega. Following a state government notice for talks on September 1st, protesters withdrew the blockade, warning they will target the Churaivary highway entry point if demands remain unmet. Dr. Media Ronan Hambai, I know hi, Tinia Bora, Tintuba, almost unlike the Lake Apora Kurijaza. No medium bushing given a Sinijade, Tonobra ordinary developed the
tamo hine kha meeting na de phaila ha jemone ram lokhon bonobas tangpo sorponakha kaisa mohimaya roglaga hoirani khlaitir jona khlaina naila chung abo sina korija chung to mor khoja chung bolong bor selai tei khaina sianu ge jaba haini bagai chung jemone Rabono dongso khlaina sorponakha ramnero thangpuro kintu mohimaya roglana thango abono kebo omolai kintu ba sorponakha ine saimala hainkai kintu bobo khlaigla khamo tobo chung kaisa borongni bisas kaisa emangni kono chung ma bisas ma khlainai engena tobo sumang asagi mano boko borabo minister phaina kaukse kaisa borana application baise borana khami thik jagai bora rosala borana hanga start na oba kaukse sai mano takok tai bokora kono oma haibe chung asabe chini choba tongla ko jidini chini o jaga o sujak to kaisa ayo 7 तारीख 12 26 इंगे अमा इंगे तिनिनि डेट जों मालायनानि डेट दंखासिनि बिगा मालायनि डेट 1 तारीख 9 2026 12टा PM जोंनो मालायनानि जरा रेखा अपनि बगै जों गुबै देआवनो emang deong no muk thang deong no abono chung tobo bisas khlai maya ko kaisa borok kau rekha mane abo jobano chung narna ni kau ochit ki abo ka kaisa joto government ni route bo tongo sarkar ni ain bo tongo aboni jidini ain ni bara jidini ong thala hinga suini thani no saya kalaina abono bo ang joto no sirna mo tongo haini bagai je janna kichini ayo Biskang 1 tarik jidini chini selection tongo je na hotai aingpi kai chung bai kono selection ni bagai kok saya hingkai kai chung haino hai tabok lai hasam agartala highway rules ko chorai bari gate ja chok chinai asam ni bo tripura phaimai atai chorai bari gate do kebono information regla kebono notice regla abono ani kisar mo kini ning jora tuyo kini je hanga state ni program ni abangka je kaisa bora kau reka chini mangena private welfare director sat tona bini likhito babe notification reka amani bagai tini ni jora tuya hanga state na odor kaika thank you welcome hambai. The blockade caused significant disruptions to railway services, leaving multiple trains stranded and passengers stranded due to the ongoing protests. Reporter Raju from Hatekotar, Chini Khora.